bakuba tukiara na iria tukiara ya mantu yacho tu konia na jara jombote thia ndiguru yetu na nya nimbite kuthikira maoni ja antu betu sontu ngochi otongire chionde chiendete uthikiri muno na kwithirwa antu bakiumba kurikania mantu ja batire kuritwa na jara ja batire kwithirwa je priority ki muntu wonde. Yes. Ibwega sana nuntu bakona kanya mutongoria kuyandenia getu FM rukirwe muthikenda twara mantu makonie siasa no thi na mbere muno kirito ngege kia garo ni akire garo yogambi kwina barabda bakai muno ba tomba kuwa bakuije bere ori we babu Ewen beta mukurima kimaita kuma nture ya gancheke kithongo Central Imenti constituency na mono oni nde wakiri na nde wakiri na nde au ni onkwenda ntubetu banthikira muno so ntubembure ni kimbito mukurima no ri wakiri na nde wakiri of course into bibionde itonga bya binene ndikuru ije ni arimi tokoreti inga bo tuko na muthenya ne amurimi onto ndoke imbitiro mregantu jekinya thenya tukaro magantu tha mwanja tha 10 na nyana bata kuriunga kwa muntu ukaru mugantu na intomani onte mo gitonga no ntire maga sawa tu mono bakwithiro wataga ini anene bandi guru bonde kinya bara bakareti ite guru nare guru nuko na bena miunda masiezi bena ithaka no urimi tukwari ko gitumi inde murimi wonde murimi wa ng'ombe chieria ndaitire mantu jori mi ng'ombe chieria ndaitire kuthoma Germany ndathoma masters yakwa in Germany na nda karanga nau ndaitana i professor nda complete nyomba kwawe ndaijingi kompra nyomba kwawe aka professor in my second semester so nande weekend ndamuonaga nande ntukwe monda muri na prof weta twathire class na around Thursday 15 lakini athire class on Thursday 15 ngamona kaire Monday antu kumonda muri nawe ta prof ambira imurimi ndoria professor wakiri en office na murimi nda interested kumenya urimi buriko brother na ndi tukwe maranga mata tureta na munde ne jwawe mantu jara ndone inkire mbitana ari mimbera gatiri mantu jara ndone ntajona ngia jau ndethire muntu na ng'ombe 600 chigu kamwa ng'ombe gukama tutikwarire miari kana tujao na ndeke akiandigarire muno kwithira ng'ombe iu uteyo umwa less than 50 liters a day ndathega ng'ombe iu ijaira chati chete to imzo ko na ragancheke na ntupetu na nture netu jonto nkiuma Kenya ndegita riu antu bari na ba important be cha Germany nande ndauga aja kwena two opportunities for me ndana kithomo kingathoma kia wakiri na ndina gantu kangi nkathoma kuja gutethia na kwa antu betu so ndachoka nture nche tonti kwenda kwithwa nkere ya mantu ja wakiri mantu jau ya tutethia ndiguru ekwa ja utethia ndiguru ekwa ni ura baka economically empowered into bira bakomba gutiarithania into biao and that's why when I came back ndambire kuitana mantu jo rithi na ikethe ndachitire mukurima jontu ndamenyere tukomba kwari language mona antu babetu na twere andu jontu kira ginaja ni muntu kuthena into biawe agiomba uteithie bangi na umepore nabu na ukuria ndiguru na ndiguru itikuru nayo na into bia tutena byo byongwa no ngatu twena source of income day to day and that is my focus in what I'm doing. Aguno rieto mkurima reumire. No rieto mkurima reumire. Na ndiraitikiria ndirarekira monga kibande na mbeta mkurima next kimaita. So nya rieto ere kibandeni. Kabisa. Go kamali ta ingana ntuko. Inkamali ta at least 700 per day. Na agenda kwa kiri antu betu ba mono ba sentiment antu ba bodo gochi ni kwithirwa imbija antu ba bodo gochi na antu bengo be weru mono ba gwitanguke na antu ba bome mono na antu be bindi so antu nyoka tegera rira kithike ya to ya ka kenara keke ya miroderi the first four cooperatives chari cha antu ba bodo gochi kuga nyama antu ya oni kuthithia te mantu ja kugeria kabore ndamune na ni antu ja thithe woni antu bara bare ba joju betu baba betu kira agin kuoneria antu betu na no kumethia commercial na kuigira ikireta into bibinge nkurukie birai irareta mbere chonto dan kubera bagure ng'ombe ingi ndeberi ube nacio bai menyere bwega chonto chambire kureto gwetu ndiri ng'ombe chiande chambire kuja gwetu miru 1957 so nimbije chitwira gutumira yai for all those years so ndendo bera biube na bio the only problem that we have te inya issue management ibira ng'ombe chetu kuria na bibyo nko baitana na rara guitana mantu jo rethi ng'ombe chonto impembe to misa
eri jetumirwe definitely itobaitana about other crops itobaitana mantu jora bakamenyera mpempe na thea bakamenyera mpempe of course other plants na crops ikethitha atia bakimenya ora bakaimenyera na definitely you are creating a chain a supply chain ya area mbere kwina miunde bagakombora kwina antu bena agrovet bakendia ndawa ma fertilizer kwina extension officers bagatonyerera ngugiu igitere kuthia silage guketha kwina nthaka ikagitanga area matractor yakagitanga antu ba marori na all those things if you look at the end of the day is creating job opportunities for everyone na jau jonde gwaku nwithera witireni arimi jau jonde imbatirena kana ibaije na achore bako na ingwira wibona imbachoka renkatha ngabarombera mwathani chonto babindira bari very good ngikumenya mkulima ndaigirwe nukunda yantu area ubakunda kunda yata kana kenda unkundi area ni mbiomba tere kwithira ndine gwako gote procedure ukundu area yes chonto mbere mambu gatiri ukunda ni area ndethere ikunda na wanjetu yes jento wategera rine njia njetu tuture ali ntago bata ntombogori ukathingata kimiro bwega ikwa no ngorere ng'ombe chitaim maitha so wari murethi ng'ombe twake maitha iri tore kwa murethi chonto kwe kazi ndo kwa chera after ntago kwa mbere kwa areto murethi onge areto kirimi na ndeto kimaitha ndo manto jorethi so ndethere family ukunda ni area maitha nyana akunda ni area inyande mwana ndona antu bakeja kwejireria gwetu na nde gugwanda I mean I can also do this thing number 2 onto ngwitana antu mantu jo rethi otumba baitana gintu pate kuona tangible so na iketu mkwendo vera this is possible kethering kombo kuthithia ojo kinya kurethia iposo ke muntu bo na mbugi bwa mono kyantu ba botho chisana sana onto so far it increase the milk production by 40,000 liters a day dia masabu na 50 shillings one imbechinga atuongerete iwe milioni jire ontugo milioni 60 omweri ina is about 720 wategera na ile katasi of kithomo kiraba kuthoma gwako na nindi na ndeba kuwata so you can be sure in the next 2-3 years sentiment iketho kanani kwera kutha kore iria na nainchu na kwa no iria ndambirite ko no kanani na nantu betu na ndimbije iba kumenya nkuga bwega sana gutie mutaratara kwa ukundu eria kiatu to hakundu eria mthe yes kalika batho kunda nya mwana kunda wakaria thank you bwega sana gatumi ukire mantu gatwachiria ntu wenge totonganetie mantu twaririe tu mantu mori miaki no ntu ngugutaramu bubungo wena ubukonie mantu megie urimi muno bongo minu cheria gaturithirie mantu megie siasa kidono tuthachia tunachio aga mtu ena gintu ya kwaria thashuge ya rwero muno endo tena gintu ya kwaria wona igekururia muno gwethire tore mu chiariro wa gicigo bunge kira gia Centrumenti no korete Centrumenti no ethire tokyo na utongoria boka nyuma na utongoria boka gitania ka mantu megi utongoria na mirandi yothi na mbere bora gwethire to ekinyaniro ya gicigo bunge kira gia Centrumenti gwethire to boka riata atu yatire antu ba Centrumenti ombukire ni antu ba bomi mono na antu be binti na ni antu igitere ya tukiamberia independence antu ba bangi ba thomera mono na ukejotegera thirikari ni to manyuma kuma ira cha Kenyatta twajiri cha Moi kinya ya Kibaki cha tuge ya Kibaki kwari na atongere mono baumite Centrumenti na particular inya tware end of civil service na ma PS police commissioner na inya antu ba ended in different government institutions mbate kuma au igitra uri tuonere CS tweja twerimaga ande iterie kuono tiga bwana kio mbi munene ogwa ni ari kutwatere kinya atu gyatiri mianda one topic ira bande kita is politics and development yes siasa ni definaga aranto batura siasa ni definaga ni ntobinga bomba kuona siasa ni definaga ni ba bomba kwa bwena bothirikari ni rira tuketha twina ruo na tongeri babe siasa ni na baba tutongereti definitely tukona ja mujujwa riko chonto na ndo kuona nala itu tombeka ikwa bithirikari na ande batwe baba kwa twirira na aria tukiranga rojo auke chonto bai chonto bakutha itwagire baba ite iborirwa bibilia yuga Ezekiel 34:1 mwaka 16 yuga rira wae wakanyaga utongeria kana rori nimbi mutunda juri ko wanda intunda ire kuikariwa na ikariwa igita ririku na no nande ugachiude nande we utongeria ringwire ku tu na mwaka thaizi ugategera ya Centrumenti so far yes the constituency ngi chonde jara sub counties
bahatu mwanka nara tukwira tukae warojo tukae wauke na ngathiti jenaro eriuga atiri CS Murkomen ariuga batia jana any other administrative unit sub county mwanka ya budget bakaewa na nyiri rio batromba gochita make operation chonto batena budget nande tukae waruke dojo tukangazitwa nande ko thoma Murkomen akuga janaro uga atiri Minti agua naro ere report on kadeti na nation Yes, page 12 ediuga those units are created under political pressure. Yes. Ande political pressure no kiritaka. Te barabatari. Na ande ombera na ande kabekara political pressure be na anture ne bethi uruka anture bakiwa ro to kaewa. Into bichuja go office ine. Na into bichuja na anto babaji na anto be na wendo. Droka ga ukaga wendo anto be bakara dina. Na ande ankwendo kuria jathai tukuigwa Murkomen ariuga bakainga. Ukuthurwa ko na kwethirwa ukathurwa 2027 na shughuli iwe kuingwa ne ata nina ndio umba kwethirwa kilobera mukario centralment ore ukurukirwa ni maendeleo jara ringi kunika kwethirwa na sub county mbere mamba ugatiri mukethwa kwena issue ya policy they need to come up with a policy au ge policy no kwenda to participate twinde not nde mutongeria aki so tukategereza either unit chonde cha yane 11 that one out of 47 counties na sub county yetu tutaewa you need an affirmative action barabatona ibatere kuongerwa because in terms of geographical area in terms of the population na in terms of the needs iririo tutumba kuingira bururu na nyatho ka ingira bururu tuga murume abatu otike tuona itwe nombi tutumba na ntumba wetekiria antu beto pedro akinga antu twetanya utara KDF ketha sub county rewa baire batu sentiment yo nde tukae bantu ba ethe police ye keja anto ibaire no mwanga turiana ba beto tuina bori bagetao oni tumba karande urunya baingita bakarugura mutokwa na kwenu ino boka je maguta tukiumira hau kwina thina barabara na ima oti muntu utije kwina thina barabara centralment kwangirekano riria au kugo Mandela akiuria gwakia maguta ni maguta jara jarugiri kanisa St Nicholas kitha kuja kanisa ya PCA raisi arariongo na akiuma arariria ntu kitha kube muromba bongo gwatuika barabara ere kuma kitha kugwita katheri kurio gwe kandaracha gatwiki no kene kathita munyi gwatuika gakathithwa no nturi utongerie na wiki ni gikino withiro ina nya connection kiri wizara ere batikwithiro ithithie shughuli yeu no kwi maendeleo wigitwe jakoni project yeu kurika kana uthithi atia wigwe kana ni atia kubatere kuthithwa gute kuthithwa ambuge atire mbere mantu ntuko kande kwera kiuri kiu kienu lakini ande ukigo bwega mbere mambu ibwa muno kwithira sentiment ni kwa giteo ya host national event na ibwa onto kwa kanisa yetu onto ba kwithira ni go twikira in the map of Kenya makosa na tukoria kana ambio otino bara bena makosa kuruga maguta na ibwa muno kwithira tuna those kind of events on to expose our sub county kira kina makosa kana kathina kejire kidogo ni babe no tongeria kuria ku different kukwera wa kiera occasion ya bali na bamenya au aria no into biromba irwa riku chonto au kanisa no te biore bichoka na irwa kau wa mune to akwerenza mwathani tuigirwo kia bariku agago au nambugi bwa kira antu beto onto bakwaga muro uro abarombera gintu munene wa wetorirwa atha na batero barombera gintu praise wengo akiuma and deputy president yowe antu bai barombera barabara ibarombera ndaracha yakwa unfortunately ndache munene atathingatira mwanka na arwa na ndo kona na uri barombera na inyaba kuirombera atarikana atathingia no akomuririkani atarikana ninga tumurikane thaici tumure munene ochoko na rakaire wari uya antu bakithaku ne bakwenda barabara na iba kwenda ndaracha na barabara chonto ndaigirwa akiwa barabara ikathithwe u na kuija kwiro bari na deputy president Kithongo ndaigirwa akiuga ndaracha yake ya kuthithia atia wako ndaigirwa akiarira barabara ndaigirwa akiarira ndaracha chonto automatically barabara ne wako ndaracha ne batire kuthithia atia wako nambuge nyawe na atia kwa selfish chonto barabara ithuki kinyana bawe na njewe tukiuria tiri na kurirwo na ariku kinya ketho na into bira binene magari ja manene kukiurwa tiri na kurirwo ngari cia tukithukira barabara cia guthukira unfortunately we na into bingi ari mibeto na bore tuya na ndari gatenderene
nari miberia mono na ndari no tukiade manto joriri lakini nande kukeja kura baikayeria mwankange kaongo bakaumiria bururu bakamireta mwankara mine nande iria riu rikinya kinya nani ithano iria na very sensitive iria rikambire kuthithia atia kuthuka na ringiri batenda rigetika so ndiuga atiri it is time for sentiment ya kuthuka chithugania bwega na imbianto betu bakuthugania it is for us to combine efforts na tuthithie the right thing we make the right choice we elect good leaders. Ni opportunity iriku iji sentiment ithirira ncio kada iguokeja na ngerekano ya into kuthukira miundere nontu ba barabara ni opportunity iriku iji sentiment ithirito inacio lakini tuti kujukiria advantage tutigira ati muntu urethira imurimi na kugunika no kuona ugoka ewa kanya onengeria mwananchi kanya gaka ambuge atire muno kwa na ngai ne kura yes na ngai keja intensify in the next 2 weeks or so kuma wantu ba sentiment bakambira kuwa mwathani tethia ngai yetenie tumbe kumara tumbe gota kuremera miunda yetu na ndi batu tuna control ngai lakini to murungu na tuete ume boko banga barabara chezo na kuthia barabara so ndituje ngai ura twice in a year na ndi tukambia kwa murungu mantu barabara mantu ja ngai itukwangara na kidogo so ja barabara ito tubadire kuibanga tutumba kwa 1963 ino tukwarire barabara emwe no nka tukathithia barabara with a finality. Number 2 we have so many interviewed more sentiment chanto betu patana sibitari njega chonto nande sibitari ya Kithongo iri wala iri itena very good things twetha sibitari ya Kaongo iri wala sibitari ya Ndiru and all those things need to be in the national government. For instance buge na bompe karotha tumbuge sibitari ya Kithongo na 54 million egitare more the last financial year lakini ichio kinyambunge itone muteteri agwetwa erwa chirio achetherie tu we muntu tijorari tikugo gima bomwiri ba county Ibwa County lakini angoria ogima ba mwirire jangu era ndemba itungu mpaka yangu achokire kiuria baba sentiment no imujumbe MP na omenya sentiment ni thari mwathani ene nyamo jumbe onge nominated ala na sentiment ene nyamo tongeria in the county assembly speaker yes sentiment ene nyake chief of staff in the county bao na tongere bana na mathirikari ni twina nya tawata CC twina 4 elected MCAs twina 2 nominated MCAs from sentiment yes twina directors atongere bau bakara nya twina member wa public service board na county assembly service board atombegere bau patara board ni around 15 of them kuti sub county ngin mero ina tongere baba ngenguruke sentiment lakini nyombe wikaria kete nethe umbo karithia antu bau bonde atana bawe na atana ngina na rongina bakaranthuru batwitirinto batu bangira sentiment ukeja utegerenya kinyatha constituency yetu na strategic plan otiondraona ngere ndio mechu antu umeona ile ndio ni outdated so meaning batu turi operate ura kiumbuge gara kwaura kigeta kiathuta motojo jonge wakaro ande no wangatu the na vision for our sub county no wangatu the na mission for our constituency no wangatu what is the priority areas for our people and what is the intervention that we can do now and in the future na ndio priority chaku ni ire ko empowerment na mboe umpeka anya mboge ojo munene waja utekera iria ringu wali ndagwere ambere tu bachuchu betu yes CDF yetu is just barely 200 million watekera ja cooperative ya Katheri the manager wao control 760 million per year iyo no budget ya kurukirwe tendo mbere mujumbe athekete akirio gatiri na CDF ka 200 million na kamuri gatirithia ng'ondu nyira kiantu over 300,000 nonge na 760 to 200 people mbere rombo compare no ngatu daure akiria tugatiri na CDF no tugatekera project ira chionde chara irwe CDF yetu the basic project cha primary school ya kwanja biorwara waka tu mando ja weithire tutiomba kwa tu wane backwards we must know we are churning out graduates every day and to betu tuana ndaka chetu chanduke yetu chikuma university every day na colleges we opportunity you go to bakiritra tu janto baka acha kagoma
pair strip ya very yorerie na re bari na public participation sometimes back bawi baganda kwa kira TVET bagita na ko munene ntukuwe beti na antu ban delegation chekito ko munene ndaiwa munene wa bandu akure karatasi kwa ata kwa mantu ya strip dore antu betu was instrument ina ya strip yere ina barrio TVET is what we need na neo baugite jonto nega create opportunities for ana betu kuthoma number 2 to create consumers ba product ira turemaga na tuithiro nya nyomba jira chigako around there ichige na antobo akaribatio to the to source of income na to no to kagoma kinya githongo bakone ni KMTC lakini ndo tuonde na roge ku githongo hospitali ko KMTC dira interview abeyawa dira interview abeyawa bita nangi na ithro to meshugurikira ndiuria bau to kujina na bo gitite ndi inabari bama bari atongere county ne myaka 10 na 15 turi bangi ni atongere myaka 10 John turi ate to ambere wala nto bagithongo to bagiro KMTC na bangi institutions TVET no nkaya ko kiago TVET na agenda ko antu bamwangathia nayo niko bagia ndiri process area ya mburi ora baba betu bagire reunion no mwanga na to bagia processor nara nikenda bona where they will be selling their product ontu kuona wena mibango mingi mana karwaria ukiuri ukiremia kuri karwaria kaomba kuthia ngandare kembinge gwatira tu watigira kire antu bamwangathia turi marando itugucokera wenderere ogo munene tha chire ndreke 33 chare kiokeroka good morning